مساحه ولا حجم؟ تربيع. يا اختي يا اختي يا اختي. مساحه ما احنا لسه اهو فين اهو المساحه تربيع. يبقى المساحه تربيع، الحجم تكعيب، المحيط او المسافه ماشي. اهو يلا. هقول لك على مبدا بسيط جدا. قص القص اضرب من غير ما تبص. لا انا قلت ذوقي كده. قص القص اضرب من غير ما تبص. يعني ايه 2 في 2 تبقى 4. يبقى 10 اس كام؟ -4. حلو. يبقى سنتيمتر تربيع، السنتيمتر نفسه بكام؟ 10 اس -2. هنربعه يبقى هنقول 2 اس 2 يبقى 4. خلصت. طب الملي متر تربيع عايزين نحوله للمتر تربيع. الملي 10 اس كام؟ 3 صح؟ بس ده تربيع. قص القص اضرب من غير ما تبص. يعني اضرب من غير ما تبص يعني على فكره -6. 2. انا عارف ان انت متقمصه شخصيتهم. انا عارف. لا انت اصلا هتلاقي في ناس كتيره هتقول لك 2 في 3 او 2 اس 3. يعني مش فاهم. طب 2 اس 3 بكام؟ 2 اس 3 6 بس. لا عندك السنتيمتر بس اس 3. يعني ايه اس 3؟ انا هنا اتفقنا ان احنا بنجيب وحده مساحه صح؟ دايره، مربع صح؟ طب هنا هنتكلم على ايه؟ مكعب ومربع تبقى دي ايه؟ حجم. ماشي. يبقى الحجم